Wasembande ni wa YouTube channel itu ni Mutongo TV /FM official pia no kumethia abau ligana nziesi wande wakati ni wa page ya kama Makueni ni Kelitu kama Makueni Facebook wasembande ni wa SMS ni 23915 wisethia ningi ni watonyelela ngaliko ni sionde umundu usuto manye story ya Muiu na bandu baitha meza oyu ukwate weni nginya twamine nyini twa kama Makueni ati hata Muiu ni fiti kabisa niko sio nda Muiu kana kibezi kiu asidi mwene maziro ndene mawa ona zindo modane yawa siendo moyo ele yawa maziro mawa ne mainge muno siendo moyo na bona kwa ma wati hata by the way ai woiloga kwembua gwede mbwa mbinge muno sino na Mombasa ndia chane kukuana lakini naona kiweka nginya nyomba okethia ngaino wathimere ndeno ono umeadmit umeadmit ndi zini elinino kana nimbua mbinge wedegelela go kana go kona dadilo nino sio ndetwa sio ndenozo nimbua mbinge karibu sana ne wa moyo kona by the way asante sana nakonjarana sisi nako na yambe pyo nako inene nako na yambe ena tana muno karibu sana by the way Muiu metangaliko siba numeta Makueni ando beta wa Muiu isi ngaliko siba Muiu lelo na wa kuma Machakos odi wote ligala bandu beta ngine ya zene wote nene tambone penzi ya mbone no njani ile na mbone be mo zilete kuma masako kadi mbone benge ya kudiezela mazi tawa ekaligelo gwe kadi mbone njani mbingezi yo dimbone akine la gido kandezela mazi yo kade no ezela wezela male walika ukumelela bandu beta wa ukenja nshi ya wezela Mombasa road na tiye benzenge alikwesisi ya mali kone kukido wasi wa utuweta hata na zie wa utuweta wakitile itile na mbona ndo mwabwethe retile azira iningiri wa mazi ni tijete bathoka ne dia mauto yele tigerwa mambaka de nyumba kati yata wewe ya yukido ndetila ne utuweta wakitutu ongera wakitile bugate kati ningete boyite wa kithaka chai kana mambaka de nyumba kati na bado ndo amwa kuita masitu asu bado woni tu Muiu na dia nondo Muiu be Muiu primary be Muiu na be Muiu soko ya ndo andinga maze ni ite na kisio cha gudo lakini anyway ni sawa karibu sana nguni wasomeana ku yani aba yana zome yo Muiu primary atomabu tomabu na thiza secondary kono gweta wakathamba Mbone East ya niko na zome secondary na umaze secondary no Kailobi na zonda makaya lange wathi wa wandikile tena nyene zukuru mwenye ni soma na nigedo wathi na primary ninatuzio kwa ba tuna kidogo ninatuambie wewe manano awine pa ndo nisi uyana wewe munini kabisa waindi hata by the way na batamba dikwina mbathi cia mbenga muno na batamba dimbinge na inamba dimbinge muno ndiye moge the ngina mbathi cia muthemba rozo ana iwa ciendika muno wethia ne patane letha ya ne ndo kuna githembo no na akikunetwo ku TV ne ni ndo kuno ngitando no nayo kunetwe umundu ethia miacio na kindu chekata chathio kiligete ana zoma na ne mozelezo so ako wene waina wako na ilume ya aina amba hisi hata ne pio aina hizi hata nasio kuna kilomita wakamolo ndo ina kwaya na nye kila na nye ne ndama youth festivals ndo ndama zina no ne ma youth kuzonga imenza lezio na ngela jina kwaya njali ka kwaya lakini ndo ndama thao ne ma Sunday school tukathia mathao ne ma youth lakini neze mawazio ndeno ndo nina tena how to soprano ndo ina yoga bege watu yaonde mawazio landa ina ne soprano ni ndo ina yoga ngule wa ina soprano muno naandikana wazio wa tena lakini soprano watu wa ina soprano pia soprano aita yuko neza kwine joyo lakini vindazi na njari bya lakini ingeza kwina soprano ndagaje imagine ina soprano ndo abiste ya waje vinda inaweza waje wa softness ibinde yu ukana kwa inda meba ndi anyala meda kwa katiboi kwa katiboi keni kwa na muziki nge mono ona katiboi umebiki mango na gijegwa ne munini ke mango waga we munini ne munini na gwa kwa accident ndo byangalizia zela bitu ziyata wa ke mango wani ke mango tu siya izoledo yangi wanti kanyangali mbingezi atene kali mbingezi yadina yatene anyway tuzio kyoba no njani ni sipe undu waindi we munini maybe we
yo sukulu eka silaka u maybe wambe yata kuni bongwenda muno obo wangitai yata ona tekange ngitai yokwinani yukwa mundu neka na kwina yo kwina yutambekana na ngitano tusopikabu lakini yo kwina nikana wezo ukolika volume 1 lazima besa balila waendie isuni yangwenda nambo manomo ndisi kwa ini you no ne leje na wini wawa nondo badisi yakwa nambe odunga badita nambe okozo banjo ngita akona mabengele no konzo bejo ngita nezo kozo ngita la kana no kwa la mwachi ono na me amabina na yanje ndabina ela no gyo nezikulu ethia no ngina uduko ndio zoma no ngona ngongita kendo kejeza kwozia nyela no je secondary kuma class 6 na kwana je yozo ngita azoba jangale azoba ngita no jamo dembo ya ngita ne komendeje mono chuo mono zangale kanzeti ne class 6 my dad yapata na kwa maganzeti ona kanzeti zole ngita na nende yo mono pyo ano gela no nyi ngita zibu nende yo kozoba ngita ambe no zio bona na odilanga muzimenu ono ngita ya dali ano zandizya makonge na no cha makonge ituma ya do na ya muzima na yinga kona no na ya zije ya zinzo tekala na ya bege ona ndawo ibete na ya bege wa zindu ya kizululu ni ya break ya kizululu to teta wa do na lingete na vinegete no kana mbege ya jini kaza ni improve na zo kusobe ngita ikata ya do ngita mpaka ne form 2 yona zo bzingita nzo ne form 2 no ya lobi Giraji no ya lobi no ndo na me kona mono ano ko lobi na zobe jo ngi lobi inge niwe yuko sobe sia niye na zobe aje ni kana no ka kuwangira kwa la mwaji ya yuza bale ya kwa ilu na kana kona no ko lobi na kalile myaka omwe na lina kona volume 1 yakwa kwa katula bigete kwa volume 1 kwa thukuma wa Nairobi nye Nairobi na thukuma wa balua akwa toke balua ka thukuma ibalua wewe woke balua ka ngewe specific yana mdi na bigi lobi na gito ko nyowe yo ojua dala no kana nyonge joka ne yego ya wine yes na mbie gwe ya wine yes na bigi lobi na wanjuma moje na umede zaidi yenge nye na ibundi wa mako ne mochi juma meje ne gwido ini ziwe mundu ile bandu kwa shai kuma wila tumwe mama ya thukuma nduma moje na kanye wewe wa mjengo ana ro abinga zukulu na nda kwaka na abunde dwo nondo na abunde dwo kazini wako eze kwaka ndo nda na ga na mania kwaka ba na mania kwaka buno na abinga na nda zukulu ngajyo wazo na ke wabiga buwethiana na NYS na watu no uwethia yondo endete webete uyo wathelo uyo wetu wokangizita ibalua amono ndale otho kwa ibalua improve maisha ma improve ni lazima kana umelota mundu to mabende kwa volume 1 yakwa na konie no kailo bine minyeta mwaka wa Makueni disco ziyo volume 1 yakwa lambe agona dio ro nanzi na Makueni disco na kathi no ke kalilo mo no kaiso maneka no kana kona volume 2 ya IT Makueni disco yazo maneka na konie jo na konie volume 2 Makueni disco la bumia mo la bume ja no ando amakisese mabumetiche kuma unye nanda ya maisha naende ya no kuna ngita ndo mende wetu waji twakwa na nenge dio ne wa mo ndo mebata ambati chakwa kwa ne vana je personal ndio azandi sana ni wa izongereza kwa ndio ke bakwa hii ndo ina namba ndio yote bandi yela na inia na kwa na minyo kuna konga ma stage ono na ela ambe konga ma stage na ina uja mwingi mono ona na kula we na iyo nete we klabu na kulya ne jikonga ma stage ata ano mega ata we thia wiola ne na we na ngita ko kwatu iwa delete na wana volume 1 already delete yundu kwa mandanzi yakwa ambe na volume 2 na we wia ai nigi utaonga ma stage na kula je ando amendete ata makone awata iwe thia ine ngita kwigwanga wakunge we no mundu nga ma stage na nyene zo kwiro no mbandi fulani ta dio duana nazo kana nazo moja ne thia kilangwe kana jikikara kawa na sini bandi ba akonie naenda tu na bandi yangone yangone katono na kwa ndia ndo hizo likambeni wa bandi yake na kone wo jimone wa gwewe ya na bandu be muthoko mi oteyo neza ugu na kone wo jimone kara anathi wale kwina kana ningita na kone zolo na ndine ya una solo no yine okay tutambira bikabuno ndo ni twabika kwa gitai webara na gitaa ya solo una solo no no rim lakini gitaa kwa nezo ni solo lakini uko na rhythm na wamende cha solo
ezolo tio ne weda ligane weda lies wize kila mundu webunda joke thia wegendo keke nice ejoke sio ezolo gambe ndeje kwenda kwina kila ngwina ngewe chakoneka lakini mbati cia komono mono ndungana rithimu ni wewe kunia solo nyene ko ne azolo mbati cia gusiende aya owinete ninete anyway ngukwile wabunde wenu solo wa mundu wambunde ja lakini tio ni angita pe mwana wa mbira ileta kwa mbona amba mbe yona munyuka na etawata na ambia umwana ndio tabia we no mona nawa na ezukulu na kimbonya na wazoma ko ye ya ba embe wa kwa ne wa gwiro awagambia ngita kwa tawona pa na nyenda we mudhono mu mano zio gere genozi ambia ngita kuna wa ding ding dong dong ding ding dong 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 ambia wazile kwa mbungu etona anazoya angaenda ozija ndo godibi na makonete wathingo na mundu akona wathingo na jao wono ndo kwete ngajio kwata jao ajio kwata go ayingo ka bana mbio na kawathio kela icio kambio na kathi kela icio no kanzoete na zoma na jao ngoka angatare ke wathi fulani ukona wata ngakwata unge mwana ocio wambone ja kambio uma ba ukaba ana ndambonya no jio nunju na mugulie ndi nyena kwata zino metuke by the way binda atene ono mundu ukambonya kindu ona na kwajo na the jao metuke mono no kambie kwata mabuo kathio na ate process yizo bengita itakoneka la ambe yunya nozia na ngitana manyoba obo na amboni zio mona tayana ngona ndika onaziana andai kalambia kambia kwa ate ngitane na ndio kona ngitala kona ebunde te nomba kwa tusiweze kwa tungie wajua kutunga hata wajua kwa ndidunga na akili unziluka netunga ngezi ngatunga kila wa upika kila wokika kila jambo kia kana kila ngona ndo maeka okay kana gendo ambe kanga ngakita je kezomedia mondonge ya ko yoga in form of ndoto wathi ulambuka katika ndoto umone mweta wa kwendisco na wathi zino utungere ne form 2 wathi wa ndizi wa kwa kwendisco ujuo wathi kwa kokoka wambe yukwina akiline agendo ke yola me tokijoka akilite kwa kwatene wathi ujuwe kalile methana mbinge mono pyo akiline onota wande ne ngita go ndo kwina wa no atu kundu rozonga na wathi ujuwe inwa na zondo wainete nta ayino ndo ndino ko utozonga ayuna walo moka nyondo zozonga ngwaja yuna ka lo moka nyondo tozonga nina wathi winero bata winero ya ngewe ano maimbera aziti ngewe ayu ano mayeta nuku ngewe ano mayeta nuku ya awana aje yune yerara ero no ngewe ano mayeta nuku ya kwa kawaida nezo wanene magweta unike ndo wawajusu yani kundodo ndio rano maizonga ngewe amayeta naziti anja mana mayeta nuku okay iwe ano megwaza mayeta naziti na mazongete naje kaneru wethe nengwe kolia ndo azimera na unike alezi ro na yera ya wewe asidi umiebu kwa asidi umiebu alisi wewe watu sungia na moyo umieba moyo ne area agito moyo ne soko moyo noze na moyo ne school ya okay ya moyo ne place ne bandu da ne location ya bandu wewe ndakebese neke na irakebese jande ano no mandala ne ga no mambeta jande ya ne primary baka no ko bika form 3 andwala ta dindanga bote kadindo ta dinda mandwe zero ya ani ke bana na kivyo yene bata kivyo nondo kendo jambe yu yino nya ko lonje te bata na gwina zindu ziata nile zina ona kumbele ziondo ando meka ya nanye neno ka mujengo mana ona atumia ngewe ndo kweka wote ne aya ngomete no wathi wewo wathi wine to bwajo kubwa mo thembo zino ona ando mazungiro ta gethio jajo chate nanjigo ne anene bwa geke ziono ndo na kala me na atumia ne meze na kwane ne bwa mo maimbele zenge wezine kala magini mono ya teze kala mbene na mo meze mwana ne wethukia jajo na mo me bata na kuongeleja na kwane gidara etete mato Ewe negwa negwa mono no na mbadi mede ya magitita kwa mono mamotabya enondo wendo iki yutando mama tuko wa yuta taibeze we wida bigendo mutumio ethe ona ndokwe tu ya baiba nzembede ndiende banaye lakini aiye mundu ekalambya akamotabya kethukezya motabya ndokwe kata kondo tena kwe kalawa ya na hivi ya nanye na tera matona na ethukezya ne menda kwe kata ethe na interest ya kwenda ndabikela chethia we binada na kwe iliata abune wana mamenye kana zozo wako ne wekara na wainana na ndabuya mwandu wako ya ngokolie petu isi awati sia ku support uyana lazima bebe volume 1 yako nye ne umeje volume 2 na support yo mwana ne mweta chongo wakwa bonza ne wana support yo volume 2 yakwa na umnya wathi ano agenge ne support ngene kata na umnya bisa
volume 3 na support wena alama support ina thinunya wathi na mwana wetu ambena tinyalo volume 4 na support wa mwana wetu wa Ngwambu ya ano na support yengi volume na kwa latest oyo volume yake ana ni adha ndo zembeta mono ana bazwangera no ame bine nde moyo ambe bine 2017 oyo zaidi ya aya no ke wa muno yuga ukale ukulya mbengi mwana tawo ini tete muno aye ngine kaini 2017 no tete ndo wana tete nete 2017 uyo na miaka yanu nyanya kindu lakini no tene yo lakini content ya no jambe ya no tawo kete 2018 ukaje YouTube yakwa ne kuona mbathi yakwa na kwa netende wize ne wana nja kala muno njunye bisa ya okay we kasete muno kwa muno no kuona tabuka tena asante sana we kasete sana no yuga wathi no biji na wathi no ya dolonge na nongi nateke gia biti no gwa bali chaku sema shu kweli mbathi chako jithia jizio kweli ngizia tizio kweli ninge na kweleje na kuya bezia ndoto bezio kweli na bezia maota kila wanu mekwika kana kila no munana wathika kana gino nene gie ne kozia kada bijau ando gino nene gie nyene kozia kada byandu mekata azomezomo ya umbalizia kwimweni sio kweli ngizia mundu ona ndeto bandu na ya ngizia muthembozi ya nona bandu balika wala wenganga ngamadabia ame ababe wala wenganga na ndimadabia na ndimo ile ingi na makata na makwatia abio sino sawa ende na ndimo mbinge ndinge ni sawa sawa era mbozi sia esepesi ba kidogo bebe wenda ikunda dema kwa moyo tutambire kwendiangia kabisa nekunda dema by the way waendo mukulya nore nake bano kizano kuniangita kunia pio twathi tulamwenda withie ningini watu kunia nundu watu ya solo ni wewe kunia pia okay kwanza mbambeni wa page itu ni Mutongo TV Facebook waambia princess andita ina kuona Benedict Nziwi waambia ngemi simu na ususana ina mukeja muno kwitwa madakiko waambia wathi ni wea ndio unaola umwe nini okay aya na niwe kweli ukethia na getha sana aya randa kuona nene wa moyo kuona pia ukethia mnambita wathi ni wea muno kwitwa mtoto wa nyanya waambia asidiosu aketheke sana Rodrigo Vadines waambia 2017 ni mapema kabisa na ni wavumie okay sawa thank you amunukitwa Dennis Nzioka waambia tuko pamoja sana amunukitwa Msafi KE waambia salimia huyo jamaa sana ni Mr. Msafi wakwa Mr. Msafi okay dia amunukitwa Mtangasi uteka memewambia mitambo sawa kabisa waambia ngeve semu hiyo sana amunukitwa Kalushi Kema waambia tinea moyo muno ina motinea pendi wangu ni waambia ngalegosia ongata rongai baundo meza wanenda makunyo by the way moge bakuka withie ningire watu sungia munukitwa kamwana kamwa musiau waambia tinea muna usuni musioka kumangalegosia kali thank you sana munukitwa Kennedy ngeve semo yoni muna wa maini no la Kennedy chale kana livondo mwene moyoni wa na kukevya eto Kennedy chale livondo tinea muna ususana tuamuli John pia ni wakevya mundu kwitwa kamwana Mesha Kilonzo moyoni wake ni Musomolo okay sawa mundu kwitwa Steven waambia watching live from Dar es Salaam TZ salimia huyo msanii ni wake nwe ngalikosia Tanzania mundu kwitwa Cosmas Chalo ngalikosia Meru waambia tinea muna usumuno mundu kwitwa Steven Kisino waambia mbiye muyo kwa silambiso mbioi etwa mukethia mundu kwitwa Maka senior waambia kwi disco bundi ngeveze muyu sana no muya kune ana by Simba 1 noko toko ni aisuri tokete bau the Andrew thank you sana Mutongo ipato waambia mukethia ni kai yakwa okay sawa mundu kwitwa mweso kwa wakaleli ambire wete program ya Muiu 1 December tuibange kutave kuyatene tikutona mwisukwe wakaleli ere wete program ya program mbangelia diale tuko positive no rutabia tuwa otoguzia muno kutoke voito juni waambia keja mwana su na wathi washika rogoria muyo wathi no mukwata abantu wathi ni wewe wakwa ane gawo ndanya okay bombu first to touch mukuliro model wake no
Ewe ya kukulia nesa mundu by the way. No rotaja kaupia kanotio bandu. Mundu kwetwa Madakiko ambia usini is a very talented artist. Thank you sana. Mundu kwetwa Mwandani Mbandi usuni amesimu na usuni upcoming pia wale mini. Mundu kwetwa Kenito Wambuga ambia ngavesie asidosu au mangala waketheka Muiu norisa uthuku manake muno Rodrigo Fadines usuni kimoda 017 aliko si the river. Okay, sawa sawa muno kwetwa the Andrew, thank you sana. Muno kwetwa Albert Motesia, tuko pamoja, thank you sana. Muno kwetwa Regina Mwende, asante sana. Kenito Wambua, thank you sana. 234 auto Persones, thank you. Mananga Bato King kana nondwa mana watungo toyo. Kana nondwa mana. Munukutwa Joshua Philip gotea huyo boy sana ai wakethwa. Munukutwa Joseph Philip ambia keja chande ya sana. Thank you. Anthony Ndato inakuona pia Bob Festo. Thank you sana kabisa nina kuona ndo soma ilisha mwisho kana tusonge tubakude tumongole itebano. Regina Mwende, thank you sana pia ngwenenesa munukutwa Bob Festo Tosh. Thank you. Hawa mwisho kabisa naona aitwa Regina na langi on debut with ndisoma tusonge tu nande. Tusonge ba role model wako no. Kana alama hivyo yana. Wambenga kana wa. Wambenga sasa. Alama ya bondiana. Ana mundu wa. Matumie wende wa muno pina. Ngai bara katiboi. Katiboi. O muno. Peungi. Katito ya yaji. Katito na ya etiwe kimangu. Azini mwana ya mangwara. Okay, weze role model ma yours. Okay, ni sawa sawa. Weze wikatiwa anyway, kama mwingine ko surprise, wikatiwa upcoming alama kasita sana kamba. Asante sana. Na nini si wapi we challenge. Wapi we bina. We bina. Uyetunga mbavita isu na wende studio wa record ni mathina tame bala we silile for the sake of ola we tukise ba yana sia isi. Nani upcoming. Dunga wathi na record ko ithie na muno. Tena yu. Ligela ke wanzani. Amo dio dao ke mobela yu. Kino jambe. Oigo na wathi welo ko na wathi wa mbaite keleka. Ndio na ke keleka ba. Pao dio matane ki. Abu dio matane je babe ya thena. Pao ko na wathi muzio. Pao dio matane je bena thena. Kino jambe. Mzania ile de thena migela wendo tane jayo. Aganda na dawa ke ni challenge. Yeah. Na maone maondo maingi muno na transport whatever wathi ni wenda we maondo maingi na ni menda promotion awa mo promoter mwini ni wenda ndia kuneto wathi muzio ana mwini ya kazete kifyake ogethia ndana kwata mundu ekata promote nezo kana na ibalo kajau ni we balo kandingi no ka ngogio mundu ku promote withia ni wekata ne waende ya ayu melela ogondo ana musiki ngona mbaifi pe mundu ekinengo agini ona toteka zite wene weka zile lakini ayo mundu jao umusupport enje kutumuku andi aziando maumela ya maondoni no twana thiwa bandu wako no wathi mundu akaguza akaamua ku support wathi we challenge kinena muno no gezo koma na mundu kuna mundu lo kunite mbandi ando alama kunye no moda ke challenge na no muno pyo ando mona mundu ngamazitenji bakona Yine be jau pena ka ala umeta na ezo kwa watu kwa wapi ka boju oko munga bizitenji munga mumugave ya mwajione nganya aga wadabia yi ondo to nyowe ya ele yagele kukwele jondo weka na ingo hivi animenda ku follow muno wiga mundu abango monde ona ni gendo lezi ya mba gwengwe kata ayiwa to ogwe to shukwita niwa anondo wende ziki ugwita wito yanata ayendo ogwe wito yeba ayi gwozio mo ayikola ngawezu nangwata uwathi no yanda mundu we meje na supporta we kitata we meje okay kwani sio kwa bandu we kinongwenda kukulya ni wana ndanzi nye disco tene na ki anondo bito tenda wathine agina waenda ogethukije no zana muziki moga meazele nganye ogita wando kumona ni mwabata ndu na mbele zio likaguelika jo kwani ndene wathi we bagwata wathi ndethia wandikitwo ya na 150 ai uko yembesa nini lakini wathi ya na 150 ewe thia kulika buye nengena yuta we mwanafunzi kumije mbeza pa we lika buye no bezazi yanara ndo thia nyagwa bingia no mbana mukoma bo we na daja gwike nango ndondwe ukathota na disco muno ni we namba mbili agida thingelwele ne bandu be wathingia kala kuda mino bigazaile ndiye noka
Kido zia zione ko momo no wedu geje kana ogunegalo ogunle zia na babati. Weziona mongame ndezitenji. Oh, na wizemba kule na tuka. Zemba yo no kanogethi nyagwa binga momba. Nguku ile Muiu. You mundi usuno banganda nzi. Nyambanga ndanzi. Ta kaze kwa wiki ubanga wala meana. Kwa wiki no mbango malele kana lemwe. Onengeria mololongo. Uni ukela mololongo bandera. Kila mtenda Alexi makoka. Alexi ke mololongo. Okay. Malala tu kwa wiki. No ne kuno malele malaba denga mono nyenede wane wezi. Bandi yumela. Kendo jambe. Patenga mania wezi place wezi kundopia na roto mauthi uthoko baba. Na wezi mweze na ndo mianara. Mbandi ngo yeze na ndo inge. Ona mbandi ngo ni okona wiki moima ndi. Ono yeze jaw kondo binge. Agine mbandi yumela kendo jambe. No wede wawe ya mundu. Ogobe mundu kuenda kwizi no wona niwe nake ni jaw ne mundu nge. Ano kwigwa ngwa mukoni jaw. Wa mukoni awathi no wendie na trustee. Ambe kwikara. Mundu ne munanga mbeza ko kandwa bazara. No. Ya mundu ne munanga mbeza no ze momo ne andwa ya zara. No wena jaw trustee ne zito ne yete sawe ya wajaw. Wa mundu. Wangwaja. Uno wethe ne zito thothoja lakini andu moyekirara. Uthezene. We wenda o manegito mbolo ndo manegito mawya jaw. Tofauti. Eweze wanda bya kindu wethi anona coming mailosa kindu bu. Ya. No kaindo nene yena na iwa wakanena ingine iwa moyo. Kauka kumela nakanenete chuma kingi na kwitina. Ebe ndo bitino eka lothi ugire Tanzania thano kwenda kwekata. Ndo kathia zara. Niwa. Nina nenete yulwa kwati ya mwini maybe weombe wa kwisene nandu muno tiothoku. Itikumaanisha atu musinde. Nikumanisha wenda usoma kindu. Wenda usoma kaindo kaindo nanenete na busu mwilinde tu na bu. Ngawetanga obatu ngamea no usio watu yo mwini ama na umilanga kidogo utamwini fulani windi yako kaka kwa approach yako ya Muiu nendo manithani nandu ukabindie wizo ukabindia wizo maneka lakini wa maneka nayo inakuwa tu sawa ninge kwikundona bikote nandu amwe kokundona bikote nandu amwe na wethio wako manona mundu ayo tuba utuba wilia kwikara wende wakulio ayikuzonge wakulio ngi kuzonge dolonge withi andu akomana na mundu raraiti muto makwikara kulikaka konya jao majima ona kana gya nuno konya kindu ya nango kulie omunde mundu ndaina na kuna wetekele mundu ndagina na kwa munde kolabo ethete kueleana bena thina mo una wine pyu baiba ndo bena thina ethete kueleana baiba ndo bena thina bora maeleano methebo kuelewana ni kitu muhimu sana ya mwamba kuelewana na mundu ega mwekara mukekara mukaina mutigathi bina te manwe titi kendo keziote yamane wake no anyway isa sawa bedini ndato nikendini wa gitaa tukutangie kidogo tusongete na maundu maitha mechoni makulia langi ni saitha ndikula Muiu twiminu kangile baya bedini kawabike baweno ndo ngwenda tukunie kwe disco ndo wathi wae wake wambe kabisa wewe ndao samije kawabike ba sembo winde ni wa baya Facebook ndini wa page tu ni Mutongo TV awadi kala wenda jandio mundi ya ukonie ba wiwenesa by the way ene kwa kwitha itu kunia bedini nendo lambo tukunia kwe disco by the way wendi zikongo matale joy niyo ngwenda tulike bo na ningwitha ndio nengelele sio ndila makwenda okuni wa ba otisongere Kwendi sio magi
huku ni wadhi wa etambie bano kwi disco ni watu kuni yangu ni wadhi wa musinzile eta wa Nicholas Wambua. Makueni Ugati agenza mulinge vete mutengeni mukateke Ugati agenza mulinge vete mutengeni mukateke Ona itase kwa kanangala ni Ona itase kwa kanangala ni Makwateke takwade yusite nawe Makwateke takwade yusite nawe Lili Songa songa usamba yebo Songa usamba yebo na utina Ojuko kenzele me mawali mela Ojuko kenzele me mawali mela Mbinge we mundu kwa shomo daukie etwa Dani chuti ambia ngone mutuko katuko mutu akatuko wawa Okay, sawa sawa. Naona kuna barua ya Chris Monyonjo. Ndongwana ambite pia kio cha mashabiki wakati boy. Kamwe kala kamoni kamoni Nidu mazala muja kwa nyamba nyanya kwa Muiu Ende mweni weko walile ondorega bizoma Ende mweni weko walile ondorega bizoma Okay, sawa sawa, thank you. Ni wa Mungu nie utukonie kamwe kakatombi. Kama wako na kwake. Ajaba. Wakamutu wako na kwake, marwedo wakamutu wako na kwake. Ba mwana gage Umana susu bunda igaloge Nagalila negumu kolo kolo Negenda moyo mwane mwane mo Nagalila negumu kolo kolo Negenda moyo mwane mwane mo
Sawa sawa. Nona wetu wakuneka mwekande nundite hii kama ima. Nona wetu wakuneka mweka teacher ni mundu wetu wa Frederick Kamote. Odo kunia kuliza. Mundu kwetu kamwana musiau ambia tuko ni sweet poison. Kamuka kimango. Sawa. Ta Marieta. Ngingo naite Maria. Okay, MC Jaboy ribona mbite ngukule alano kuneka muka apiusi mwilo. Agonero. Iga apiusi mwilo jinongo no kamuka ngozi. Thank you. Ya munaki vyako. Ya munaki vyako mwae kangu na biu. Yana wetu hapo kunika mwaka katito. Kajito wa denge mwa wandai wa. Yana Mondo gomila na kaya ziana na muka waga kapuna nesa ena mabicha maona ndingwa nuona emumile ya mondo mila na kaya ziana na muka waga kapuna nesa ena mabicha maona ndingwa nuona amyanzobi Gama lambeza ngalo amuna na nyumba ya kwanga kanesa Katena ite utwiki wana zibili kapuna nesa ya gibeti nanga teja leo badokanya asya imanji ya gibeti nana mawa make ya newa yo mabimu wandi gula neza nga mona ne yando wa iyo mayoga makaligi la muji wa kwa makabalanya yo nanji kosa ibeti la za vino nana muka wagu
edapende doze zimoa umanyama kakoza nabyo na wewe titu ya kadogo Awe mrembo ngono twite Manyanga na tukunie ferry mwini mutese Manchester ferry mbere ni wewe ukadhi basa to Rodney Governess kimoda 017 thank you kwani kunie kamwika okay atu kunie wakati volume 3 okay sawa sawa unede atu kunie kamwika Martin Mulwa okamwetu ka Martin Mulwa tukambia niambia Manyanga mudabiana tukunia kamwika ndise umasia mbesa ka nyumba kate Zinya na kunenda solo studio no kunenda solo bani okay sawa sawa be wewe wakamwika busha ngungu wakamwika busha ngungu Mazini vitana wajawate wale aboka omame mwingine woka okamwika niwo tukunie feelings ya ndomeo ko ina jaba mbege ya ga ya kada wenako ina ode kona toka na kama kando no tukunie okamwika ndomeo Face tuambia Manyanga mutabia tukunie kamwika kathekani ndaithanga iti malai sawa nana bado wetu tukunie kamwika misuni omo wa misuni kamwika kasanzai nya Stella
Anita. Ana baba do wetu mwetu kuniaka mweka Kakongo sisters. Akamwe kaka Kongo mwanyi. Kamwe kakeni. Kamwe kakeni wa Maria. Kageni nengerwa kuno. Kageni ndabona mundu wakadoko. Oh, nyange wangu na mimi asu tabato nyelao yu. Kamwe kakaranga lazima. Tena kamwe kalanga lazima. Neno wetu wako na hii. Kimangu mapenzi ma Anita. Ali juu inaitwa no ndio ukumbuka. Okay. Sawa. Okay, kamweka kilinga nitwa kuniwa, kamweka karanga. Sawa, kamweka ndauni. Chalo boss waambia mnausi sawa. Chuso pain. Kamweka makato. Makato. Yuyu ni mutwana nande drabala netwa muzungu kana kumuzungu ondani Mombasa nidhambe ya mbichi tena yumeni yamo kambiye keta wananzi kaguma unaya kambia kavi Amerika igolwa niwe kambiye keta wananzi kaguma unaya kambia kavi Amerika igolwa niwe ye inaneti nite Amerika kambi dengeze ayuna nisiti. Sawa, nana wewe ukikamweka kinambo mwanene nitumania mbali. Okay, sawa, kamweka kalandine. Kalandine ndio kumbuka kama. Sawa. Wito kune rhythm ya wathi ngiba. Kwa katombi. Wathi winera na boma. Sawa mbona soko ya mundu wako. Kimeuking de la meambia tuko nie wathi wa mukamba wala wa kuyua Muiu. Ni dunia na ndita jina jimagunda ai muama ngoma kamolo ndukunde hapo ina
Nakana bunga kamolo ndi bunde abo. Nakana bunga nonda biense belingwate. Kila bandu majamuyo momanda biense belingwate. Kila bandu majamuyo. Okay, sawa sawa. Tuko ndiye kamwe kama uda. Vilanya kama kama uda. Ukamanyata mwenja. Uta kama uta. Wewe kama uda. Okay, sawa sawa. Baba mundu kwetu rasi wa madiwa. Endoza request cia mwisho rasi wa madiwa mbele tukunie mira baikativoi. Ya mwisho kamwana mushawa ambia waya winganga ola yako. Okay, sawa sawa. Kama kachalia kama inete mai kama ka wana nile nikala maisha simbo kwa dikau ni twingange. Ita babysitter. Radio ni nayo kwa. Okay. Sawa sawa. Olanga tinabi kabisa. Moya rogone katibo ino rogone kama kachalia kakalunde. Okay, sawa sawa. Nyumba ya Mesilia. Ela yake please Okay. Okay, sawa sawa. Nana tu Nikyalilimbana ba Muiu. Nana tu Nikyalilimbana bubu. Ngirara magone yo monde mo. Wa magone ama mewa mane wa kabisa. Aya, abo ndo wadonanga na karuba nwa tu konie kama kambozi. Na wadi wa kula wa muselyo atini ni wabo kana tusonga Eleza iya pika ejeje na tikate gumi. Eleza iya pika ejeje na tikate gumi. Mama uwane jamu kogeza tuwite mugabi. Mama uwane jamu kogeza tuwite mugabi. Sitani zonjo koliga bombe ya wamani lilo na mo. Asitini asane chande ya zino moja moyo gebeziri. Angita ndimege ya tiyo ningita umavu jame topyo. Anyana zebe ya jengi tugila munga yuwe sitani ngai. Ame wini ya mami kona toka bebi zimayo. Abiyotu nani wa ilo limo wane jamu make jande ya.
Hadi sasa bandu ngwata hapa kwa wega. Anyway, acid Muiu. Yes. Ina ata na muno by the ko bikaba. Na wana nayo moyo. Hapo wakati wa upcoming alano ni outstanding sana. Ina moyo sana ndo kwa na mashambiki kisepene. Abaje yone. Ngokulie ukatiwa ndai upcoming umeata. Mea la mono no kuwe na talent ya wini akala ko kutheya. Eke biti. Ekaya kuyatesia. Ekaya kuona mundu ekana kuwe. Ela no kuwe we nazo. Eke biti. No ka faili. Ukaya tesi yo faili. Ya. Ya. Uzenda twelolo ndo. Eke ndo geta pia pressure. Kweka ke ndo kwethe ona mundu ongea yeka. Ela no kuwe na talent. Eke biti. Lakini bando nayo achana nayo. Ya ikautwae nayo. Ndo wathi kendo laizi. Niguo. Niguo watu elezea maundu mengi na manati kendo laizi. Na wega hata kumentini wathi wako. Kwa mundu kusiaisio bandu wiki na wewe no jambe ambathi chakwa kula kuonza na thi mambe amende ya ambathi chakwa kula na tembe mabata ambathi chakwa na kuna sitenje mewe azina feelings ane mazonga amakakwateka iti watu wa program yaku na na mundu waku ya ndukaibo mapangia program yaku mande jingo mapangia ya onde ne mbange the lakini kwamba online na mwamba ukanzamba sia na kwanishe ne lazima kanisa kawaida nika namone asante sana maana makwenda line up yaku mama ne bangi line up ile bola mpaka tusonge tu mwakonge pepe umwacha ndukaibo mapangia mwiki no ngia itimbiani kondo rako ketha ne yirona ndeka mpaka ndijanza kwenda kwanga tianda bio twende bio na gugu ndane kuito kunde sianza gugu ndane kuito mbeno wa YouTube tutana ukitala katika YouTube nitawa Muiu acid mwene na no subscribe channel chako ukaimo subscribe na wishia honi wodo no promote katika channel chako cha YouTube mbeno wa Facebook Twitter Facebook nitawa Muiu chandia Muiu acid chandia Muiu acid chandia Instagram nitawa Muiu kila bandu yirite Muiu chandia Okay. Sawa sawa la bantu ndo ngokwate ne baka kukwende. Bala bangi ndo ngwaje no go online ndio na bantu bangi. Yuba la ba mozo ndo ngwaje. Kiba ground ito na wathi. Ba ground no. Kona ne metho kwa meno. Onene mulolongo. Ne kuna kila bikita Alexi. Okay, ku mashabiki mwithi ya. Mashabiki mwithi ya ne bu mambo ne metho kwa metho na mainda biondo menda. Anyway, ono ndege namba ya simu kwa siaisha. Namba yako ya simu wa mienda na onyoze online. Wala nawe katika mtandao kwa Facebook page. Wana text inbox alama tegu to kwa manage nzene mne kwa jini meze kenzene balake rodi ya rumanda je mendara neke mundu neshu agwilo ele ate Facebook na ata bika kenzene kwenda hoteli wako yes lakini namba yako no ni menengane ibano pena thina ni sawa manengelege namba yako ni 0717 025 512 Zio namba yako. Okay, ni sawa. Ni mutetha nyangale kwesu. Asante sana. Ni muko na withi ni mwati. Nyina ashukuru sana. Asante na kwena atunga mubya muno. Na nanyi bege ndongotoma. Ndu mao kila mundu. Wezona mundu wikasite bandu kwenda okirwa. Ni woka ni wosi ndevye. Ndukaekane nake mutege umile. Tiwe ningi. Nguno muni gwayo mutege. Ngone mutetha nyo. So wezona mundu wikasite. Kuikaza wezi nipe kuikaza na be kula kuikaza nukamukinie kizando kula kwa gwo kwa nenda wende bye numele nukayemo mutege nenda zano wala balando na yu nenda za jamondo balane balambikete kamotele mbike balambikete ani motele zembe wa balanda biketa pundika mokenge ni so yuma kula we umede utu emina lazima be ndo makuye wabika mutongoi nukayemo ngevya anono majambike ngine mageja mono pyo nda kwa jumla andimia magete sana na mboge ya mbozi ko ita nyaka vazinza andikeria mona wako weto amazwile ngwambo abe mona wako ene zinombelo elewe ku Uganda weto ambenison musau kujaji online uzibia ni mbozi yakwa na mambo zio na makeleke na mashambiki mawo nde abe shambiki wako zuku weto meri ngoi na mokete sana kalite zinende katula wena tu kalite zito nende tu ambie kumye unaenda tu ambakumye bisa kumwambeke bisa madili lo mogete ino ni wewe na latest ni sawa sawa abi kambe makete asante sana ni makeje mono pyo
Awekano se mwando na asante sana kwa lata atambanye mthini wa Nikyalilimbana Winake Friday. Ni waje waso makindo. Mubea munene pio kuma kulatu Mutongo TV. By the way kutumwa na itu Westlandziani sionde thini wa page to official Mutongo TV ko kandini wa page ya Kelitu Makueni kusema thini wa YouTube. Balamo ndebi baji ndo na akoma. Ai tunakupenda sana. Kilungu kende namba nyaninyo kama ndo kwa beti mwilani ngiyomba nyendi ndio lani ukethia director wito mundi wa mnano mundi etha ekevo makilobu no atotha ukiamba thisu cionthe wona bau producer esa mwa maunda ndio lani ukethia pia MC Jaboy Kasanga pia niwe waete camera isima bisa asu ona mesa wasawa kabisa niwe wewe bau karo isethia ningi maondo ndeni metha sawa ndio lokethia mwana wito Brian pia aniwe wakwete ila cionthe ko SMS yakuo baya musiko no ya bita au kama no mundi twina muiu isu cionthe niwe wega kilungu kenye kama kweni ndinomanya ni wega na alangi yonde pio Mutongo TV management yonde na kila mundu wonde na we shabik we number 1 ukwedi we number 1 ito kila bande bapika nyina utongi amuvea katika tu wa wiki eno iswingi tuende tengetha ndi utagia nao next week thini wa Nikyalilimbana tekethia ati na Monday twitha ni ba radio ni kuma saina ngitha mwendo ni wa saa monza cia mutheni wa ndumbudi Winake Manyanga Kelitu kwena kwendia weekend nzio laundie tiyo sherekea muno ndo Christmas iyo bakube tusawa ningi subu ya mbesa sherehe sikethe mbinge mbe wa mbesa si mbinge mbe wa sherehe mbona ndeni wa mitandao ya kwa yonde wasemba ndeni wa Facebook igino page sio nde lakini follow lo kwa na ina ngilitha ndatuna kwa ngilimiongo ndatuna kwamba taisino ya Kelitu kwena no ke inbox to anena ndo twando ende kwao yu tuanesa Fine too.